to wadhi nyime gi weche mamoko kama oyudo ni moloyo jochiw thieth gana 27 e kaonti ma Kakamega, Siaya, Nakuru gi Mombasa igeno ni biro chune gi chanjo e tielo mar 2 ne tuo mar athung'a mager mong'ere kaka influenza bang' kane ochako ayanga chenrono e kaonti ma Kakamega. Jochiw thieth go eko oting'o laktache, nurses kod mamoko ma osetudore machiegni gi jotuo man kod athung'a, ka chanjo makama en matemo ka bende onyalo tiyo e geng'o tuono. Apisa mochung' ne thieth e kaonti ma Kakamega, Davis Alila, owacho ni chanjo no biro konyo e gayo landruok mar kute mag athung'ano kowuok kuom jotuo nyaka kuom jochiw thieth kata kowuok kuom jochiw thieth nyaka kuom jotuo. Okwayo jochiw thieth mondo okaw chanjo no kaluwore ni gin e opara manyime mayudo tuono. Vaccination and the vaccine is safe. And we're encouraging all the health workers to come for this vaccination. I think last time when vaccination was there, they achieved around 86%. And we are working very hard so that this time we have 100% vaccination. I am encouraging prevention of influenza. I am encouraging all our health workers from the community level to be vaccinated. Because most of the time we are the first contacts with our clients, with our patients. We want to prevent infection from the healthcare provider or infection from the client to the healthcare. We are undertaking this exercise in 4 counties to learn more about how the vaccine can be rolled out to the rest of the country. We are working in 4 counties and we will eventually roll out to the 47 counties. Kakamega is one of the counties that has been selected, and this is the first county. We have Siaya as well, Nakuru as well as Mombasa. The vaccine should be given annually, and therefore we had provided the vaccine in 2023, and this is the second phase we are providing it.